Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Ve ba'd. Урматтуу жамаат, урматтуу мусулман бир туугандар, Аллах Таала тутуп жаткан орозоңуздарды кабыл кылсын. Жана окуп жаткан таравих намаздарыңыздарды Аллах Таала кабыл болгон намаздардын, ибадаттардын катарына кошкон болсун. Кал Аллаху Таала, Аллах Таала Кур'анда айтат: "Истаизу билlah. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر أو أنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير." Allah Taala adam balasına kayrılıp, o adam balası, o adamlar, biz sizlerde bir erkek, bir ayaldan yarattık. Bir erkekten maksat Adam aleyhisselam. Bir ayaldan maksat Hava yeniden yarattık deydi. Musulman bolsun, kapır bolsun adam eken, bardık adam balasının kelip çıkışı, barısı Adam aleyhisselamga barat. Biz sizlerde Adam atadan jana Hava yeniden yarattık. Mına uşul iki kişiden, iki adamdan yer yüzüne adamlar taralgan. Jana silerde ulutlarga, jana urularga bölüp koyduk. Biri-biringer menen tanışыңар üçün deydi. Allah Taala kimdir biröөнü Arap kılıp jarattı, kimdir biröөнü Özbek kılıp jarattı, kimdir biröөнü Kırgız, kimdir biröөнü Uygur, kimdir biröөнü Kazak kılıp jarattı. Mından maksat lita'arafu, özara tanışış üçün eken. Özara tanışış üçün eken. Bul Özbekler eken, kelgile tanışalı. Bul Kazaklar eken, kelgile tanışalı. Bul Araplar eken, kelgile tanışalı. Uluttan maksat Kur'an-ı Kerim'de özara tanışuu gana eken. Uluttan maksat. Bul derseni sahabalar jakşı düşüngön. Sahabaların arasında dağı başka uluttağı sahabalar bolgon. Bir oğalarda biriktirgen nerse mına uşul din. Mına uşul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alıp kelgen Kur'an, sünnet. Hem adam balası mına uşul jaşoodu urularga, ulutlarga mındaş etkanda Allah Taala mına şunday urularga, ulutlarga bölüp koyuptur, bir-biri menen tanış üçün. Hem Allah Taala İnne akramakum indallahi atqakum. Ema Allah'tan aldığında çındığında en urmattuğunar takvalıurak bolgonuңар deydi. Allah'tan aldığında en urmattu insan bu takva insan eken. İnsan ulutu menen, jetili menen Allah'tan aldığında urmattu bola albaydı eken. Mına ошондуктан insan jaşooda mına ошол жүрөгүндөгү takvalılıkka köngül buruu kerek. Mına sahabalardan jaşoosunu karay turgan bolsak, Abu Zar radıyallahu anhu Bilal radıyallahu anhunu ya ibn Sauda dep koyot. O kara katındın balası dep koyot. Şındığında Bilal radıyallahu anhu kara katındın balasılı, kara kişili. Bul nerse katutiydi Bilal radıyallahu anhuga. Oşonda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ge bul kavar jetkende Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Abu Zar radıyallahu anh'ını çakırıp o Abu Zar senden dağıle cahiliyattık şu belgiler cahiliyattık bir işler sözler ketelek be dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kattık cemelep koydu. Oşol vakitin özünde Abu Zar radıyallahu anh'ga bul Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sözü tasirin körsetdi. Abu Zar radıyallahu anhu men balamday uluttanmın, je men bir kadır barktuğumun, je ak söökmün degen jok. Oşol vakitin özünde Bilal radıyallahu anhu'nun aldına barıp keşirim suragan eken. Aytıp koygan sözü kara katımdın balası dep aytıp koydu, boldu. İslam mına şunçalık musulmandardı biriktirүүgө mına şunçalık köngül burgan. Bir rivayatlarda kelet Abu Zar radıyallahu anhu Bilal radıyallahu anhu'nun aldından çıkıp jerge başını koyup
азыр ошол кара бутуңду мени башыма коймоюмча жерден турбаймын, Аллахка ант деген экен. Бир риwаяттарда ошол бутуну Абу Зар радияллаху анхунун жүзүнө койгон дейт. Мына ошондуктан Аллахтын алдында эң урматтуу инсан, эң улук инсан бул таква болгон инсан экен. Таквалуулуктун эми алымдар айтышат, эми Аллах Таала буйрган нерсени аткаруу, кайтарган нерсесинен кайтуу, Куран сүннөттөн не буйрулган болсо ошол нерселерди аткаруу, ошол нерселердин үстүнөн келүү, мына ошол таквалуулук болуп саналат. Дайыма Аллах Таала мени көрүп турат, билип турат деп, мына ушундай жашоо дагы таквалуулук болуп саналат. Мына ошондуктан инсан мына ошол жүрөгүндөгү таквалуулукка өзгөчө көңүл буруубуз керек экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай улутчулдук кылган, мусулмандардын ичине кирип, мусулмандарды улут себеп бөлгөн адамды атасыныкыны тиштесин деп айткан. Атасыныкын тиштесин деп айткан. Убай бин Каб радияллаху анхудан келсе керек бул хадис, аллаху алам. Убай бин Каб радияллаху анхудагы Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям өтүп кеткенден кийин бир жерде бир адам чыгып алып, сен мындай улутсуң, сен тигиндей түкүндөй деп атканда, атаңдыкын тиштегир деген экен. Ошондо бул бир кагазга ороп туруп бир сүйлөбөйсүзбү деп дегенде, Убай бин Каб радияллаху анху мына ушундай айтылганда, Пайгамбар Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям кандай айтса дал ошондой айттым деген экен. Эми бул хадисте алымдар бизге түшүндүрүп айтышат, инсан өзү кайсыл жерден чыгып келгендигин бир өзү карап койсун дейт. Инсан өзү ким, өзү инсан бул? Инсан бир алсыз бир инсан бул. 2-3 саат мына ажатканага барбасак, абалыбыз не болор экендигин жакшы билебиз. 2-3 саат ушу ажаткананы, шу обедке чейин инсан бир 2 жолу көрбөсө, же кечке чейин бир 2-3 жолу көрбөсө, абалы не болуп калгандыгын ар бир инсан жакшы билет. Кала берсе колундагы мал мүлкүнү дагы бергенге даяр. Ушул бир нажас чыгып кетиш үчүн инсандан. Ошондуктан инсан өзүгө бир карасын, өзү бул инсан ким бул өзү? Нажасат жерден чыкса, нажасат тура турган жерден чыкса, нажасат чыга турган жерден чыкса, нажасыны бир күндө 2-3 жолу чыгарып турбаса, абалы кандай болор экендигин жакшы билген инсан. Ошондуктан Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мына ушундай улутка бөлгөн, үммөттү 2-3кө бөлгөн адамдарды мына ушундай атасыныкын тиштесин деп айткан да. Мына ошондуктан Аллах Таала бул аятта жалпы мусулмандарды бир үммөт экендигини билдирип турат. Эгер Алла өзү сактасын, сенин бир жакының же бир тууганың Алла өзү сактасын башка динде боло турган болсо, эртең анын жаназасында катыша албайсың, эртең өлсө аны мусулманча көмө албайсың, Алла өзү сактасын. Ал эми Аллах жана элчисинин душманы болуп калат. Эми бул исламдагы жакындык бул улутта эмес, же сөбөктө эмес, же урууда эмес. Бул исламдагы жакындык бул Аллахка болгон ишенимде. Бул ушул динде, ушул Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алып келген сүннөттө. Мына ушул эң негизгиси. Ар бир инсан бул жашоодо максатыны билип жашаш керек. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Усама радияллаху анху болса керек, Аллаху алам, бир уруудан бир кадыр барктуу бир аял, же бир уруунун кадыр барктуу уруунун бир аялы урулук кылган болот да. Эми урулуктун жазасы бул тутулгандан кийин, кармалгандан кийин колу кесилиш керек. Ошондо Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламга адам салышат. Бул эми кадыр барктуу уруудан эле, баланчы улуттан эле, же кадыр барктуу уруудан эле deyilgende, ona şunda aytılganda Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Lev enne binte Fatimete Muhammedin sariqat." Eğer Muhammed'in kızı Fatima uğurluk kıla turgan bolsa, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kolunu kesemin dedi. Kolunu kesemin dedi. Peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı Fatima. Mına oşonduktan İslam'da
Бар нәрседе теңдік бар. İbadatta дағы теңдік бар. Бүт мамилелерде, сода болсын, башқа болсын, бүт мамилелерде теңдік бар. Мындайша айтқанда, намазда дағы теңдік бар. Намазда оқығанда дағы, сапта тұрғанда дағы теңдік бар. Misal үшін, баланчы ұлт намазда бірінші сапта тұрсын, баланчы ұлт намаздан кейінгі сапта тұрсын, же арабтар бірінші сапта тұрсын, же баланчы ұлттар алдыңғы сапта тұрсын деген нәрсе жоқ исламда. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ошол Абу Зар радиаллаху анхунун хадисинде жанагы Билал радиаллаху анхун кара катындын баласы деп айтып койгондугу үчүн айткан экен да: "Инна раббакум вахид", силердин Раббиңер бир. Аллах. Жана атаңар бир. Бул Адам алейхиссалам. Арабтын ажамдан айырмасы жок. Мына биз ажамбыз. Ажамдын арабтан айырмасы жок. Ушул каранын актан айырмасы жок, актан каранын айырмасы жок. Мына ол кара катындын ак катындын алып келген баласы, ак катындын баласы, ошол ак түстүдөгү киши ак катындын баласы мени алып келген жолду. Жана кара катындын баласы ак катындын баласынан эч бир айырмасы жок. Абзел эмес бир нерседе. Бир гана абзелдик бул таквалуулукта дейт. İnsandı bul en abzel kıla turgan nerse bul takvaluluk. İnsandın darajası kötüre turgan nerse bul takvaluluk. Eğer de ulutu sebep, tili sebep, ata babası sebep kadır barıp kötörülgönde insanın Allah'ın aldığında, darajası kötörülgönde anda o biz geçenki adamların darajası kötörülüp ketetili. Hiçbir jerde Kur'an'da da yok, hadiste de yok, ataڭар sebep, je ulutuңар sebep, je tiliңер sebep Allah'ın aldığında balançı ajırga jetesiңер, balançı soğupka jetesiңер, je balançı darajaga jetesiңер деген nerse yok bu şariatta. Allah Teala aytıp koydu Kur'an-ı Kerim'de dağı buna hadislerde dağı ne? Allah'ın aldığında en abzel bolgan insan bu takvalılık eken. Vallahu alem ve sallallahu ala Muhammedin ve alihi ve sahbihi ve sellem.